بله تماشاوان هجا نهام میوانداریا مامستا فیصل ناسو اندامی کمیته ناوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریه کریه دم باش مامستا دم باش مامستا جدوه و داخویانین بروواج هفدو جالی ترکیه و امریکا و درباره رجالات چم فرات درد کفن افتوی واطای کو روشا رجالات چم فرات روج بروج زحمت دبه و امریکا و ترکیه لسر چهار سر کرنا کشه لهفدو نکرنه بله دم خوش سلام ورز دم باش مامستا راستی ایرو وقتی دما ترامپ گوتم درکبن سوریا گلک کاغت تبلی هودوها کرن یعنی یک جوا کاغت هانه ترکیه بو وک گوره کی هار بو بخوازه درباسی باجار و گنده کردستان جی ببه لسوریا وک باجار سریکانیه به و گریس پی به اوقام مشلو به درباسی ببه اوج بربي هوايجي امريكا ايرو قالك لفقرينك جيش خرجت كيبو انه او تصريحاتي جو ترامب ده بلكي بعجله هاتا كرين ووك لفقرينك ايش خرجت كن يعني او ناكوكين جيم ده هندرو ناف سياستها امريكي ده اداره بخوجي بلكي هاي كونغرس تشتكي بيجي وبيت الابيض تشتكي بيجي بربي هوايجي بهوريا مدى وك خواست بريارة خو بشكل باش بخي يعني جبال تي خواستن کو ایرو لهل رون اف دولته تایبنجی روسیا و امریکا و ترکیه یگو دستوا درجه د سوریا ده اف لهل رون بگین چراسریه کی جاب دورا گو دیسا شرکی نو چنه به د هندرو وقت بيجي باجار كردي وانا ده اف تشن گو نه چراسر کرن و دیسا وک امه وگرن ج خالا پیشی وک انو نو مرودست به بکه جبر وی هواجی ام دبیجن ایرو بسر باشبونه و دچه زفتر بری وینا و امریکا در نکه حتی گو نکاره تشتکی ببینه جبر وی هواجی او ناکوکی حتی نهاد نبرا ترکیه و امریکا در جهان چرا سر نبوه دو شاندک امریکی چو انقره او پولتن وانا شاندکی مزن چون مامستا هر سروی مجاره نپشوازی کرنا سروک ترکیه جه بولتون را سدمن و ین برچاف چبون ین راستقینه او ترکیه دخوازه کاغت به تمامتی او هنجتوی او انگو وحدات وقت او تی گوتن گریلا کردی گوتن نبی یعنی دوی ناوی او دبن ناوی گو امن خوی استراتیجی بپارزه تب دا یزانن انو او سینوری گود نابرا مو ترکیه ده 800 کیلومتر هیا حتی روژا ای روژی پیدا وقت بيجي قرشينك جناحتي تقاندين ديجي جندرمكي تركي ترك دخوازي ويت دانا حج برجواندي ويت دانا دخوازي درباسي باجار كردي بكي او بريويجي لهالبجارتنا كي واه يا ايرو البجارتنا واه انا دخوازي بارتياي بسر بكبي بنفينا بيانه ده امريكا جي او تشتي قد هندروي درباس كرنا سوري نجبو كرده هاتيه او قالك نفيسكاري ماجي ودبيجن ولا او وزير بريطانيا امريكي وقت بيجي استقاله خذ المالي رونشيج بو كردانا مساله او ناكوكي وادنا برا دانا يا تاليجي حتى انا داعش بتمامتي خلاص نبو يا دوا باجار دير الزور ورقه وادا بيداد به او خطر ايراني جي جو درباسي سوريا وكريدوري جو هاي خوازه بيجي حتى رجا ايروجي ايران تيدا دركتيه باش ما مصطفى وکشانا هزین امریکی جشست تا 21 روزان او بریار دیواره جیبجی کرن. کیجان ارتش کیجان هز دی شونا و هزی بگره. بگمان هر دبا والا نامینه دی هزک لشونا وان ورا جیبجی کرن. کیجان هز دی جه خوب بگره لور. از بیجیم به هوری امریکا در که حتی وقت گارانتی کی نستنه به ترکیه رجی و به سوریه رجی بتمامتی برجیم سوری رجی به در نکمی یعنی. او حتى جارانتيكي بستين الجور بيمانه جو بهور الانقره او البايتخت شامي بستين بلكي بيشتي دركبي وقت ام الجور خدنا باجي تشتغو تشدبي بهوريا مدى رجيم سوري فقري حمو باجار وجندي بجبري تشوا رجيم لي حكم ذكر وديسا فقري انا مدبينين دواري دبلوماسي وسياسي دجي قالك ساروكي كوماري عرب تينا سوريا ويجي بشير وجوك يا السودان محورة كيوي هيا وبقرداي بخليج وابا
او تين وصبا بحرين وصبا قطر وكيدي ويتين وصبا چندروجا كيدي الجماعة العربية دواري أبوريدا لبنان يجيرونن وأف روشا سوريا وفقرا سوريا فقر جماعة عربي ندورا قالك أدبيجو من يزيك بيجي باش مامستا تجي نها بحث كر بلند كرنا على رژیم سوریه تجي بحث كر تقول هن بهن پیوندی و تکلیب رژیم سوریه را تینا اکتیف کرن چالاکتر دبن بلند كرنا على رژیم سوریه لگندوار من بجي ایرو هاتا بلند کرن لکلک یا قصده یا انجمنا من بجي چه خواندن جيرا تکرن لگندوار من بجي مستعمرة ما تشتكي ما دمن بجدتنا درباس كنا كردان جيرا بتمامتي بهذا المنبجة ودير الزوري ورقة وانا او تشتكي ما تنتي دا بهوريا مدى افخورتيكو شهيد جي كتنبر بمسألة دا يعني دبر ولاتي خدا ودبر قندي خو باجاري خدا جيانا خدا بانا بسجاري چه بانا يعني دار استاد نج درس بيكي ببريجي ما سوري دا كربان نكتنا محور جديدة وإذا خوازية ما زفتر بيك بان يانا وبلكي ناوي كردا بكتا دستورة سوري دا جي جبرقو إيرو أمريكا يك جيبه مسألة خوازي وأمم المتحدة جي خوازي إنه تشتكي كردات ذهبي يعني بما في بهوريا ما حتى روسيا جي خوازي وأمريكا جي خوازي ودولتها بيمانية جي خوازي إنه فرنسا وانا إنه تشتكي كردات ذهبي دوي بهوريا دا جي و دمان يزيك دي تشتكي وسات شبه وقتي كونغرك هبي وتشتكي وسات ذهبي يعني باش ما مستا تجي بخوا انضم كيج بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا او بارتيا كسركات انجمن الاجتماعية كردي ده هولين انا كسي جبو درباس كرنا هيزن بيشمرگين روج جبو خاكا كردستان سوريا گيشتيا چه آسته گيشتيا چه قوناغه بله درباس كرنا بيشمرگي روج بهوريا مده لازم برين هاي درباس بنا وگلك خسائر ندهت نكرن إيرو قالك كسي قندي وكسي خندوان وكسي سياسة مدار وكسي چالك وان دمج ولاته خوش سوريا برندن وقتی پیشمرگه روش دربان سبانا و قندي خو ولاته خو بپارستان و رولكا كردي بتمامتي هبان إيرو وقتی دربان جي بيبت بهوريا مدد بن بيمان دولتي أو توافقات دولتي تذهب بسوريا لموافقة بكي وأمريكا وطيبات تركيا حتى رجاء إيرو حتى بيدا ما قلنا هاجي حتى بيدا حتى نها برسبك بتمامتي ندا يعني تشتيقو سوزي خود دي بري نها بري دم هاجي دار وصلنا نفر مواد تشبويا قالك سوزنا حتى رجاء إيرو يك تشتي جواب بيكنان يعني باش مامستا سروكي بيدا شاوز حسن ایرو راگ هاندبو کو او آمادکاری وان جبو روبروبونا ترکیه هاتنه کرن و اوه روبروبونا ترکیه لرجالات چم فراته بکن عفرین هرمکا چیایی بو 58 روزان برخودان کرن یاجی لهمبر ترکیه راوستیان گلو اوه قاربن لهرما کوبانی و جزیره کوته دا چیات تننه بتنه دشتن اوه قاربن روبروبونا ترکیه بکن بله او نعم نابج نویارن يعني مقود دسبكا قلت ناخذ جي مقود في تفاهمات دولتي سرهبن درباس كنا بيشمرقا تاني واز درباس بن بزحمتي اكتدها بوقتي تركيا موافقنا كي سر درباس كنا سوريا موافقنا كي ودبن جرانتيه دولتي هاي بيماني بي تركيا بي وفرنسا وانا بي وكيدي او حجتي تركاجي قد بن انه ولا بيدا ما يصير سينوري وقواود بيجي ولا خطر كيسر امنوي نتوي آبادك يعني دوی درباس ببین به تفاهمك دولتي وناوي بي قالك بروبليمي ويجي دركبن يعني ما مستا سيناريو هاري نزيك جه رجالات چم فراتي را چيه و دوی آلين كردي چه بكن؟ كرد بري هر تشتي دوی دستك بن ايرو دان وستانوا بهو دورا بن او ناكوكيه بري اكا تشتك هبن جبرو بكار بي البشت خو بهيلي بيدا ايرو بري هر تشتي اعتراف بكي بكيماية خود شكو درباس بو كونغريكي چيكي اف كوادري خو وايه گو ايرو قالك ناكو كيج كردارا عنين وابدنا عليك كسني ولاد باريز وباقج ايرو بين او چارة سرية بكردارا بكرن پیشمرگي روج درباس ببن وفيسي بارتي هنا انجماني حمو بين وكرن كاري خوي سياسي چالکوان و سیاست مدار زندان واده بی بردار
و کنگرک به کرن او خال الوی کنگری بین کرن حمود و لعرده به تطبیق کرن وکی نولو به نزیکایی چه نبه اف دمهانه جی ممکنش دسته کرده هره و کرد گل قلنه و دینن بهوری همده یکو قلنه و جی گرانتر هلن الپیشیا حوالی خو دوست خو جماوری خو و کملت کرد و دیسا پیدا به برگو او سبب کی اساسی بو بو هیچ گورم شا کردی بگه حتی به درجه گلک سپاس اندامی کمیتا ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا مامستا فیصل ناسو ته میوانی مبو گلک سپاس بو شروع وینته سپاس بوده